Tutuchokere nara karibagi shugo country na Embu ukuromba thirikari ukurukira rwanyiro kumenyera ana kono kia twana twilito twiye turabakuwa itukuthangi kwa muno nende jarene chiari bari uga ana babara umuno wa grade 4 nonge grade 6 kaita karaka inge bararaki nyabatirite na kurara mpione na nendi bakwendikiria chiari bakinya kuyukirwe tagaria burarita mwaniki mushiri automenyedia yo mabirire Ekari a itura ria Gichugu thiini wa gicigo mbunge kia Manyata kaunti ya Embu ni marakaira wabici ya ciana guka nevenya gutethia twana twiri twa tumwana turia tukoretwe tukinyarirwa ni aciari aria mamocire kuma kuri muci wa ciana wa Embu. Ciana ino ni cia miaka 4 na ucio wingi ni wa miaka 6. Kwenye tulifika huku tukakaa kidogo, tukaanza kuona wazazi wakaanza kutuchapa, tukaanza kuambiwa tuoshe nguo usiku, tukiambiwa tuoge usiku na maji baridi. Ambiwa kuna watoto kujia, tukaitikia na tuko tunajua ni nani. Sisi tunataka tukujua huku turudi penye tulikuwa tunakaa. Kuringana na ekari a mwena uyu, ciana ino ikoretwe nginyagia ikirara nja itari na irio wana kana mundu wa kumagitira na varia mevokete tu andu a wendi mwega kuka kumatethia riria mavota. Na thaa cingi ni twigucaga tukigwa tukifiru nai muno riria ciana ino uregwa thaa cingi thaa 4 cia utuku nirio mararira makirifwa riu tukarigwa ciana ino niko ciekire mutumia uyu atia tondu maita maria mengi nginya no kukurira wone thaa 5 cia utuku thaa cingi niyo maravura ngu na ni twana tukoretwe twine vinde rito ni tondu ta ciumia 2 thiru uguo ni ndutagira wira mugundari uyu ni nakorire mama mite varia ndiguri na ngita sapueria na giuka na gita assistant chief na magikoniva mundu ucio makiona niguo tondu twana tutu twararite varia ta kiumia kigima makambira kama tirarumwa banari kindu ni muciari wao ta cingi aragura mucere nuthu agauka akaruga akamakaria twana tugatigwo na mostly twana tutu turaraga nja tutiraraga nyomba. Na varia marathi na mbere kuria wabici ya ciana gukorwa mari metho makiria riria maravesa na ciana kuri aciari ngurani kuona engi ao matikoragwa na wega wa ciana ino ngorori ciao. Nie ningivoya aria mavesanaga ciana marumiriria ciana ino kuria mathira ciana ni marumagiririe mangirumiriria mone ciana ino itie na condition mbega kava ciana icio igikeka atia. Ningienda undu ucio kamba gucungwa cwa wega mundu ucio urathewa ciana ni mundu wa muthemba uriku na kana akavota gwikarania na ciana icio na aria mavesa na ciana nao matige guka mayavuru ripoti mavatie guka na matayavuru ripoti ni ketha makauka makaguka muci ucio wari mweku ni ketha ni makuvota kunyita raini ya uria ciana icio ciikaranagia nacio. Munini wa Sivo wa mwena uyu niwe Robert Ireri agikira mukonde ndeto ino ni uravoya micii ngurani ya ciana kwiyumiria niguo gutethia ciana ino wavamwe na aciari aya gukorwo magiocerwo makinya mavio ma kiwatho ni undu wa kunyarira ciana nini itari na mavitia. Kanitie nacio guitethia no process ni nyumu muno ya gucokia ciana ino children's home ni undu nwanginya uthierere through police station no ndo athiete akandivaiswa athitange ciana nigetha icokwe kwa children no auka gukuruga kiambiria kumistreet ciana no aturageranagia nacio na sabweria wa area no tugauka guku utuku tuka make sure ni maria. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.